Good morning, namin kakabsat iti maninid alyasat mga ipagbaga nga uray adu iti kagubanit nga dumteng iti biyag tayo saan tayo niliklipatan nga may makiservisyo ang hiyaman kini Apo Ket. Happy and blessed Sunday everyone. Thank you. Sangwanan ti kantina mangitang tangan iti Hinebra tay sukan daytoy ti kapena tuwing kamasabat iti kalsada kanyan na bungay ti matana sa bangte ti panagnana kaput siya buken mariwana o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang kaput bisyo mamati ka ken Hesu Kristo ket masagbayan nagsusweldo kakuyog nati barkada na magpanagkut time akun kunada uray awan kanen dagiti anak na o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang naput bisyo mama ka ken Hesu Kristo ket masagbayang naranyag ko palabsen daytoy at tiyempo umasideg ka iti Apo ti kinadakes ti kantalikodan ket langit to ti inkapagnaedan o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang daput awat mo Jesus tabiyag mo Kristo masagbayang naranyag ko o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang daput bisyo awat mo Jesus tabiyag mo Kristo masagbayang naranyag ko o gayem ko sayang tabiyag mo no perjim lang gaput bisyo awat mo Jesus tabiyag mo Kristo masagbayang naranyag ko ket masagbayang naranyag ko masagbayang naranyag ko Luag riingat di agsapaw pamadayaw Apo para laing ka tagapu tenindaklan na parabo mo kinkarab kad nga agmalingko
Basta to'y anak mo kinadipen. Agpukaw lata ti praise the Lord ken amen. Apo Diyos anya na naragsak, di agbyag tasidong mo ama. Tauray anyaman ti mapaspasamak, at dakalata amangas asibay kanya. Maminsan man mga nga asin sida, basta king kaapo ang yamanan. Taamok ti bendisyon ng kapuking ka, nasusustansya paingin lauya. Segunda mano man itibado, basta agyaman aking kaapo. Dadita pagalyang o Diyos ko, amok nga may sa agmet a brand new. Apo Diyos anya na naragsak, di agbyag tasidong mo amak. Dauray anyaman ti mapaspasamak, at dakalata amangas asibay kanya. Apo Diyos anya na naragsak, di agbyag tasidong mo amak. Dauray anyaman ti mapaspasamak, at dakalata amangas asibay kanya. Ti Diyos na liwaya, isung binay bayan na adu adakes na araramida, idi na uma pinangurna. Idin imay tirigrigan, ken kwanakit di mangadan, nagsangsangitan, nagdawdawatan, at babawi ako na po kinunkunan. O Apo Jesus agyamanan, basbasul ko pinakawanan, insagod na di baru abyan, ken ka po Jesus agserbi
Kesa sa panagagong panaganito Ayat kabsat ni karubang Kang runaan ni asawang Di ka makiaabi tay sut kadaksam Dusa ti awatem in Diyos Ama O Apo Jesus agyaman na basbasul ko pinakawan na Insagot na di baru abiyag ken ka po Jesus agserbian dalusan tay nga iti puso tapno ti Dios ti agtemplo ket parabon na ti maawat tayo Gloria gururay sa dingato O Apo Jesus agyaman na basbasul ko pinakawan na Insagot na Kat itan ligayem dito yan nga gibos di upload ko. Kat hope we will find our purpose in our life, find a church and a community or a cell group to find and know more about Jesus in our life. Thank you for tuning in. God